Munini wa Rais Rigathi Gachagua na akinyite rutere ruro Mount Kenya East kirendiunga yawe onde kirimara kionekete kugaukana bo kadha kiaria rentere cia chuka Rigathi nonekete kwariria na ndene rwariro kumweberia gitene akigwa Rais na batere kwira mwingi gitumia kwenda au maru kwa gitene gukurukira impeachment augite wena Rais baringirwa kura na tigiti imwe na kwa ni muringi kura ubatere kuga kethira na kwenda bubu karekana jigu mwingi jo kioneka kuregana na ugambi Gachagua bakiuga nare mikurita ngugire Rais amwere nio iri akuthangikira kimera gia kawa. Ndiunga ya munini wa Rais Rigathi Gachagua ya kwaraniria na kirima ya mbiri tirukirwa imunthi ntere cha Wang'uru kaunti ya Kirinyaga akurukira Mwea, Embu, Runyenjes, Chuka, Nkobo, Mutindwa na yare kiria ntere cha Makutano ara onekanite kuthimbere kwira kara karitho Rais William Ruto akiuga ati akaja kumuringithia akaigwa aringithitie kirima. Gachagua ariuga ati Rais na batiri kwira akariba nterino gitumi akwenda aeberwa giteni. Mimi nilipewa kazi na nani? Nani alinipea kazi? Mumeridhika na kazi yangu ama hapana? Mtu kama ako na shida na mimi akuja nishitaki kwenu. Ariuga bakija kuthurwa barombete kura baribairi na kogu atiomba kurutarutwa giteni tatiga akariba Kirinyaga bapejanite rutha. Tulikuja hapa na Rais tukaomba kura mkatupatia. Na katika ile ticket ya kuchagua William Ruto Rigathi Gachagua mlimuona hapa au mkumuona? Si mlichagua sisi tukiwa wawili? Hii watu wanajaribu kugawanya watu, si watu tukosea? Mwena ogu akari nabo ibameneretie ndiungano ya Gachagua ikiraba kugate itikure ya kubatethia kubathiriria mobatu maraba igitwe bare namo. Atatuira Mount Maria berwa ni president, Mount Ma Kawa, Mount Ma Majani, Mount Meria no akakurira akiuga murima isiguzwe atwegwa tubuthia asite gutugurira ndigo na gutige ntu atwira turi akarima tuka tugatetheka nambi gutironsi aturetera guti barabara atatura Manjani meto turonire mbia ciigana tio twathurire mutongoria ro gwetwa Ruto twacoka twamera mathie mekaranie baria riu tutomba kwamba kuthikiriria maundu ma mukuru uyu turia matiacite nethe matware mbi makurania. Bariuga ibarigarite muno kuona ariungite na atongoria kuma kaunti cia Gikuyu atari na mutongoria no mwe wa kuma kaunti no ya Tharaka Nithi. Tutona atongoria metubo tutona mayembu metuko tutona ngavana wetu no akanzu na asa na antu wageni maria gwita ni mama murima tona tu tuti included na murimo oreko murimo no tutona atongoria metubo no ndo we no kumebula ruthite nikyo augite ari wenga kwithaithanira na ati na atongoria maria marungamirite uku ukumona weu ndo orende ni arumanite. Ende bariuga Gachagua igutumira kwenda kubatumira warira awatakira kwenda akabagarukiria mugongo watabura batwire kugarukirwa na atongoria bakuma ntere cha na iguru ya kirima. Nkauria ritu gwatanaga twi Mount Kenya marekia kuona weathi magenda magetenga magatutigana twithara kanithi gutigi ntutuonaga na turite kwigia gaturetera tukugeria kumuthaitha twandikira ciana nindi gwatugurira ngari no kwanithie to gwinyuite maguta nginya mero inu ne mbeca cia tu wananchi tukuthukangirua na ngina twira bana ya kuimbichwa. Enkiripotera weru weekendi kuma muchi wa Chuka mbita wa Samuel Gaishima.